Hamujambo nyinyote, habari za asubuhi. Ndani kwamba nyote mnaamka na baraka za Mungu. Kama mnavyoona kwenye skrini yetu, sasa hivi tunaenda kujifunza somo la 3, viwakilishi vya kibinafsi, personal pronouns. As you see on our screen, we are going to study personal pronouns, the third lesson. So that I want you to be active in this lesson because I want you know French and Kiswahili. Here we study French and Kiswahili. Every day we have a new lesson from Monday up to Sunday. Don't skip any day. So just you have to be there and study all the lessons without dragging our time. Tangiye isomo ry'umunsi, murabizi ko buri munsi tuba dufite isomo ry'igiswahili, isomo ry'igifaransa, nkuko mba nabibasezeranije bigiye kujya bigenda neza. Maze iminsi ntaboneka ndi mu kazi kenshi, ariko muri iminsi ngiye kuba mboneka, ndabasezeranya ko tugiye kubikurikirana neza. Sasa hivi acha tuanze na maneno ya siku. The words of the day, amagambo y'umunsi. Neno la kwanza kusisimua. Kusisimua, exciting, gutera akanyamuneza. Kwa lugha ya Kinyarwanda mnajua neno hilo gutera akanyamuneza. Mu Kinyarwanda ibyo murabizi ko bakunda kuvuga gutera akanyamuneza, kusisimua. Neno la pili hadira. Hadira, audience, abumva, indorerezi. Audience, abantu babaje kumva ibyo uri muvuga cyangwa se bicaye imbere yawe bagukurikiye, wanaye yitwa hadira, ni audience. Neno la tatu kutabasamu. Kutabasamu, smile, smiling, kumwenyura. Kumwenyura, smile, kumwenyura. Kumwenyura murabizi ntago ari guseka cyane, ahubwo no kumwenyura gato gasa nk'uwerekanye amenyo. Neno la 4 kutawala. Kutawala, to rule, gutegeka. Neno la 5 kutekeleza. Kutekeleza, implementing, gushyira mu bikorwa. Asante sana. Haya ni maneno ya siku, na wahimiza kutumia maneno haya popote uendako, chochote unachofanya. Unayeweza, unayepaswa kutumia maneno haya ya siku ili ugeuke kama mwenye lugha. Kumba gukoresha no magambo ahantu hose uri, wherever you are, igihe cyose uri mukora ibikorwa runaka, you have to use these words. Kumba gukoresha no magambo, utajua lugha, uzamenya ururimi. Na wale wanayoongea lugha kama mwenye lugha, na wale abavuga ururimi nk'abene rurimi, ntago ariko byari bimeze. Batangiriye hasi bariga, bagera ku rwego rwo kuba bashobora kuvuga ururimi kandi neza. Nanyi nawahimiza kwamba mtawa na uwezo wa kutamuka lugha Kiswahili kama wenye lugha. Unajua kwamba kila siku tuna masomo mawili, Kiswahili na Kifaransa. Munsi tuba dufite isomo ry'Igiswahili n'Igifaransa. Iyo tutashyizeho yose tuba twashyizeho rimwe, Igifaransa cyangwa se Igiswahili. Na wakumbusha, ndabibutsa, subscribe. You have to subscribe, like, comment and share with your friends. Your friends wanna speak Kiswahili. Inshuti zawe zishaka kuvuga Igiswahili. Wafanya biashara, abacuruzi, wateja n'abakiriya, twese tuba tugomba kumenya Kiswahili. Ntabwo kumenya indimi zitandukanye ari iby'abantu bakomeye gusa. Natwe tuzakomera one day, cyangwa se nubwo tuzi ejo bizaba bimeze gute. Se nshobora kuzagira amahirwe ukabubuza amahirwe kubera utazi ururimi runaka.
ibyo ntibizabeho. Kwino twige. Ndio maana nilipata uamuzi wa kuwafundisha Kiswahili na Kifaransa. Sitaki mtu, ntabwo nshaka umuntu uzabura amahirwe kubera ururimi. Asante sana, acha tuanze somo la leo, somo la 3, viwakilishi vya kibinafsi. Reka dutangire isomo ry'uyu munsi, personal pronouns cyangwa se insimburazina mu Kinyarwanda. Ikintu cyose mu rurimi kiba kigomba kujyana n'insimburazina, nazo ugomba kuzimenya. Ntabwo tuziga itondagura nshinga tutazi insimburazina. Kuko mu masomo kuri cyo tugiye kuzajya twiga itondagura nshinga, twige gukora interuro, twige uko wakora interuro mu nzagiye, mu ndagiye no mu mitagiye. Mu mitakera, mu mitakare, vitu kama hivyo. Ibintu nk'ibyo ngibyo tunaenda kujifunza kabisa. Tugiye kubyiga rwose. Sasa mnaona hapa tuna Kiswahili, Kiingereza na Kinyarwanda. Upande wa kwanza hapa tuna umoja, singular, ubuke, tuna wingi, plural, ubwinshi. Atusemi wingi, wingi ni Kinyarwanda, kwa Kiswahili tunasema wingi. Tuna upande wa umoja na upande wa wingi. Kadutangire n'igihande cyo mu buke. Mu buke munaona tuna mimi, 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 I, nje, mimi, I, nje, njewe, njewe, mimi, I, wewe, you, wowe, wewe, you, wowe, yeye, he, she, we, yeye, yeye, he or she, we. Yeye ikoreshwa ku muhungu cyangwa se ku umukobwa. Wingi, mimi kwa wingi ni sisi, wewe, ninyi au nyinyi. Ninyi tunayeweza kusema ninyi au nyinyi. Dushobora kuvuga nyinyi cyangwa se ninyi. Wingi wa yeye ni wao. Sisi, we, twe, twebwe, twebwe. Ninyi, you, mwe, mwebwe. Wao, they, bo, bo, bo. Mimi, wewe, yeye, sisi, ninyi, wao. Kiswahili ni bora sana. Kiswahili kiroroshye, ni kama Kinyarwanda. Ni kama Kinyarwanda. Nta bintu birimo bikomeye no kugisoma nk'Ikinyarwanda, uretse nyine kudasoma nk'Ikinyarwanda, ariko amagambo kuyasoma abayoroshye. Ni ibintu byoroshye. Ntabwo tuzafata umwanya wo kwiga gusoma Kiswahili. Kiswahili biroroshye byo. Mimi, wewe, yeye, sisi, ninyi, wao. Asante sana. Acha tuendelee na mifano katika sentence. Tunaenda tugiye kureba uburyo dushobora gukoresha zino nsimburazina mu nteruro. Examples in sentence. Sentence ya kwanza, mimi nilienda sokoni. Mimi nilienda sokoni. I went to the market. Mimi nilienda sokoni. I went to the market. Nagiye ku isoko. Nagiye ku isoko. Mimi nilienda sokoni. Kama niliwaambia, somo la kesho tunaenda kujifunza nyakati. Tunaenda kuanza nyakati za Kiswahili. Tugiye gutangira kwiga ibihe by'inshinga, tondagura nshinga. Tazajya gusaba akazi ukabura vuze ngo nta kazi nshaka. Ntabwo ibyo mbishaka. Tugiye kwiga tondagura nshinga. Sentence ya pili,
Sisi tunasoma kitabu. Sisi tunasoma kitabu. We are reading a book. Turimo gusoma igitabo. Turimo gusoma igitabo. Sisi tunasoma kitabu. Mimi nilienda sokoni. Mimi nilienda sokoni. Sentensi ya 3, wewe unafanya kazi nzuri. Wewe unafanya kazi nzuri. You are doing a good job. Urimo kora kazi keza. Kimuona mtu aliko kufanya kazi nzuri, ni lazima umwambie sentensi kama hii. Niba umuntu arimo akora neza, mushimire. Kandi niba atarimo abikora neza, mubwire aho yakosora. Ntumugaye. Mubwire ngo ntabyuzi. Ahubwo uramubwira ngika mufashe. Hano tubikoze gucya n'ibyagenda neza ubu. Kamukosora mu buryo buciye mu mucyo. Utamukomerekeje. Wewe unafanya kazi nzuri. Wewe unafanya kazi nzuri. Sentensi ya 4, ninyi munasikiliza muziki. Ninyi munasikiliza muziki. You are listening to music. You are listening to music. Murimo kumva umuziki. Ninyi au nyinyi munasikiliza muziki. Sentensi ya 5, yeye anaenda shule. Yeye anaenda shule. Yeye anaenda shule. He or she is going to school. Agiye kwishuri. Agiye kwishuri. Yeye anaenda shule. Asante sana. Mungu awabariki. Na washukuru sana. Leo somo la leo tuliona nafsi za Kiswahili. Mimi, umoja, wingi wa mimi, sisi, wewe, wingi, ninyi au nyinyi. Tuliona tena yeye, wingi, wao. Asante kwa somo la leo. Asante kwa somo la leo. Asante kwa somo la leo. Lakini tuna sentensi ya 6, wao wanakula chakula. Wao wanakula chakula. They are eating food. Barimo kurya ibiryo. Nawashukuru sana. Nawashukuru kwa somo la leo. Mungu awabariki sana. I thank you. This lesson. May God bless you all. Mungu awabariki nyote. Imani ibahumugisha mwese. Nawapenda sana. I love you too much. You are my best friend. So, if you didn't subscribe, I remind you to subscribe. Like to this video, comment and share with your friend. Your friend want to know to speak Kiswahili. Rafiki zako zote wanataka kujua, wanataka kutamuka, wanataka kuongea lugha ya Kiswahili. Ndiyo maana unayepaswa kushiriki somo hili. Niyo mpamvu ugomba kubasangiza iri somo kugira ngo nabo bige. Ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Na tuzabona mu isomo rikurikiyeho. Murakoze.